Hello, a very good evening. Welcome to Manu Hudna Impact News. Manu Hudna the Mampunu Putara Mukchage. Manipur si hana popular government hamma lairaba adum Leingak am oirami tawurba hojik president rule lakhibagi maram se Manipur gi hana gi chief minister Sri Nongdongbam Birena February gi tarik 8 da without any consent of the people hana mamang da khoi gi chief minister resign tawi wafam Sri Leibak miam pung thil ga tawgibani tawurbo matam du da khoi gi resign tawusi khangaude adubo Delhi dagi Manipur amari akhoi whole northern akhoi state ki coordinator masu oiriba Samit Patra la ba matungda same masamak masayaro governor da resign tawkhibani aduna numit humni mari ni tarik 8 dagi na tarik 10 ga ni thoi phau se Manipur se Leingak semgdaba malame Samit Patra na Manipur da lairiba BJP ki MLA sing se personal oina unaraba dongan mamong da akhoi campaign jathagibani adubo Manipur gi akhoi gi lairiba Leingak na semba anauba chief minister na kana oigini haina khanagiba mayamsi ariyam da taraba matungda tarik 10 ga humdoida Manipur da president rule lakhibani adun president rule se laiba February gi tarik 10 ga humdoida chahi ama mapung bhaga daba adugumba president rule ni aduna hajik November lanjale November gi hajiki tha sigi manung sida Manipur gi Leingak sung soi dana semgani haibasi India gi amna maru oiba BJP gi workers center da miyoi singna haibani adubo Bihar gi election jida hen emphasize tawuzina maram oiraga Manipur gi Leingak semang ngamkhiroi haibagi wafam sulairi aduna marak sida Manipur gi Leingak semang ngamgadouribra Manipur gi Leingak se sem taragadi naunu popular government ama lakpa taragadi Manipur gi hje ki oiba kanglup ani gi crisis si loisan ngamgadouribra haiba wahang sisuni aduna mamang da khoina ningsang bya baji hana khoi gi 2023 gi me gi tarik ahom digi hobo Erang sida Manipur da paliba BJP Leingak loi BJP gi mantri amadi MLA singi manung da kok Naraga, Erang solution of the Magda, Makoi or collective decision, Amata Udobu of Sulay, Aduna, Hazik, Ano fascist, Amtana Tesic Lakata was a Leingak Sembatava, Hazik Leingak Sembatarabaso, Aduna, Hanik, all fascist Mamzina, Manipurgi, Hazik, Erang solution, one of the Karama Makalgi responsibility, Laura Kadagi, Habawang Suni, Aduga, Maraksida, Ekoi, BJP, am the Naknaba, Adumba, BJP, frontal organization, Haina, RSS ki Jan Secretary, Nasutamgi of them say, Manipurgi. Hajik tungdu laita ba aduma fibam da hanjale aduna Manipur da Leingak popular government ama seba madauta habi wafum suni hajik lai wafum se tawdabo ngasi phawba chahi ani makhai chahi ahom bhajalak laba masigi Erang sida RSS na Erang solution na bagi damokda kari chawot thodang laukhar bage habi sisu wahang ama oina lairibani aduna maroina khoi ngasi khana jagadoriba topic Leingak Laklagadi Erang Laksinba Ngamgadouribra. So I welcome Oda Professor MC Arun, Department of Anthropology, Manipur University. Arun, welcome to Manu Hudna. Oda Hong Samam Mobini, senior journalist. Thank you. And last but not least, Oda Desrasumnam, political activist. So I welcome all guests on Manu Hudna, Leingak Laklagadi Erang Laksinba Ngamgadouribra. So Maruina, I distrust the Laksage, distrust the political activists as well as RSS Kazo Naknava, Dumu, Mukaksu, Aduna, live of the distrust, Datatria, Hosavalina Tangi of the RSS ki Jan Shagatrina, Manipurda, Hajik, Leingak Amaleva, Matotare, Manipuri Sandi, Hanjali Haveni, Tawada Monsibo Sandi, and the Lapugi. Subsaba, one toxic no Havani, Madam di Santi Hanjala, Hybatargade, Manipur Chingamari, money is a free movement like Davani, Hazik IDPS, Meam, Kaksi, Masagi, Mafum the Lairaga, Yam the shuttle in Lagadavani, Tawado Hadiam, Amtangamdri, Manipur President Lariba, Centers Alishum, Leingak Sida Soji, Manipur governor responsibility Makada, free movement Gamandri, as well as IDP sing Mayunda Changan Mangamdri. Tawado governor Tamgiofam say within in the end of the December, Manipuri IDP, my game from the Hanjalani heavy waffles lay. So, the RSS key point, Karalapum, Tamjira, RSS key Jensha Catering and Tamay Waffam Zira, Hosixi, Leingak Sembassy, Karaifo, Matotari, Aduga, Leingak Sembasing, Ngamgadouribra, RSS and Tami Waffam say, BJP government, not Tagadouribra, have Waffam the Karimot Pinning. Tagachari, Tamo Hanbada, Masagi, Koigi, Tamona introduction to Womatam the Tamo, Koigi. Rashtra Swayam Sevak Sangha RSS Tamona as a frontal organization of Bharatiya Janata Party hai na adu do tamo I just rectify to bopam jay tamo. Okay. Madam the RSS and BJP have a very complex and dynamic relationship. Have put on kusulay rivini ko. Hoi. Ado tamo hoi ado kay gumba ado do hojiki
ग्रुप अनी से हाइरिबा अखोगी आरएसएस का बीजेपी का हाइरिबा हाइजे कहीं सिगी वर्ड थम्भम जे सी रिप्लेस तौरम तारगदी हे न कनो फजगदान खाले अदुबु आरएसएस अखोई मैमनसु लोइना खंगनै मदुदी अखोगी ख्वाइदगी चावबा पृथ्वी की ख्वाइदगी चावबा सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटियरी ऑर्गेनाइजेशन नि अदु अखोगी मसागी ओन अखोगी कॉन्स्टिट्यूशन लेजे अदुमाइना भारतीय जनता पार्टी की जो मसागी कॉन्स्टिट्यूशन लेजे सो होय हाइनब मरक सिगी मैम से तुम हानदैसु डिबेट अदुम तौनरगा लाए मदुदी सेम कनोने हाइदना फेसेस ऑफ डिफरेंट फेसेस ऑफ द सेम कॉइन ने हाइदना अदुम डिबेट तौनरगा लाए मसिन मसि ओइग्रे हुजिक लाकपदा पॉइंट लाकपदा अखोगी राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की हुजिक जबलपुर दा मध्य प्रदेश दा नुमित हुमनी की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक हाइदना मीटिंग नुमित हुमनी की चथरगा लाई ट्रेनिंग की प्रोग्राम दो इदोरा यामने इंपोर्टेंट होइबा चाही की होइबा यामने इंपोर्टेंट होइबा अखोगी मीटिंग अमने सिगिजे असिदगी हेन असिमुक हेन इंपोर्टेंट होइबा अखोगी संघगी होइबा चाही द ख्वाइदगी इंपोर्टेंट मीटिंग हारगदी सिन ख्वाइदगी हेले अतोपा प्रतिनिधि सभा काइन लेरे अदो हुजिकी कार्यकारी मंडल बैठक सिदा कोई प्रांत कोई स्टेट सिंजी कोई प्रांत टोली है स्टेट की टीम लेब रिप्रेजेंट स्टेट रिप्रेजेंट तौर चतकदब सिद कोई प्रांत संघ चालक प्रांत प्रचारक प्रांत सह प्रांत प्रचारक अदगी प्रांत कार्यवाह अदगी सह प्रांत कार्यवाह कायना सुमाइना लेग्रे मोई मंगाना अखोई मणिपुर हंदक रिप्रेजेंट तौर चतकी जबलपुर दा डेट 30 दगी होबनी 1 नवंबर दा लोइसनगरे अदो हुजिक अखोई सर कार्यवाह अखोई जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय हसबलेना मांगना थमी मदुदी दिल्ली दा मखोइजे सिंस द बिगिनिंग अखोइगी सिगी एथनिक वायलेंस हौरपदगी हौरगांदा राष्ट्र स्वयं सेवक संघना मतम चुपदा अखोइगी मणिपुर से अखोइगी आइडिया ऑफ मणिपुर से कइनो हारकांदा अखोइ राष्ट्र स्वयं सेवक संघगी परसेप्शन दा अखोइगी इंटीग्रिटी अखोइगी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से इंटेक होइना थंबा अखोइगी इंक्लूसिवनेस सिदा अखोइ बेस तौरकांदा मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से ngaga चतपा हाइदना अखोइ मतम चुपदा एथनिक वायलेंस हेक हौरकपा मतमदगी राष्ट्र स्वयं सेवक संघना सिगी स्टेटमेंट सिदा स्टूड तौरगा लाई ngasi phawba adum lai mamang da su haigre yam toina masi koigi mamang gi प्रतिनिधि सभा दा कोई सर संघ चालकना डॉक्टर मोहन जी भागवत ना याम कन एम्फेसाइज तौगिबने याम कन एम्फेसाइज तौgi मदुदी मणिपुर की इरांग से अथुबा मतमद लोइसनबियु अथुबा मतमद लोइसनबियु हाइबसे देन अखोगी राष्ट्रपति शासन लाखरे राष्ट्रपति शासन लाखपदगी हाना लेरंबा क्रॉस फायरिंग अखोगी बफर जोन्स दा क्रॉस फायरिंग तौबा लान चंगबा लान मी सोकपा अपनबा खोतबा तौनागिबा मयाम अमा अदगी यामना ओपनली अखोई सिगी आर्म्स कनो मैम से लोइना वेपन्स कनो मैम से लोइना सोक कास्ट तौरगा तौनरंबा मैम दो हुजिकती तमना तपना यामना स्टेडिली हुजिकती नॉर्मल सिदा लाए हाइबनी शांति लाखरे हाइबदी नते शांति की लंबी दा लाई हाइबनेबा माना हाइबदो अदुना हुजिक करी करी उग्रे हाइब मतमदा ngasi bokta हाना तौरमिबा नुक्तिगी असोपन यावबा दुदा कापनरे खोटनरे तौरमिबा मैम पाउसी पाउसिंग जिदि हुजिक लोइना फेड अवे तौग्रे लोइना डिमिनिश तौग्रे सिगुम पाउसी अमता लाखित्रे हुजिकते अदुना बफर जोन सिदा हुजिक इंटेंसिव होइबा यामने हेन इंटेंसिव होइबा कोइगी पुलिस पर्सनल सिंग होम की डिपार्टमेंट ऑफ होम की मखादा लैबा CAPF मिनिस्ट्री ऑफ होम की मखा लैबा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस यादगी आर्मी सि पुलप जॉइंट फोर्स तौरगा इंटेंसिफाइड तौरगा बफर जोन जी हुजिक से याम कन्न ngakhre अदुमाइना तौबदगी हुजिक ममांगदा शिरोय लिली फेस्टिवल जो तौग्रे अदु शिरोय लिली फेस्टिवल तौगिबा मसी शांति द पुरकनबा की प्रोसेस अमगी स्टेप अमने है खंजेब अदु शांति पुरकपगी शांति लेरे नॉर्मलसी हंजले हाइबगी लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली अखोय नॉर्मलाइज होरे हाइना उत्प खुदम नतेब नॉर्मलसी तो लाकनबगी दमकता उत्पनेब एंड हुजे ngarang अखोय गी दत्ता जी ना हाइरिबा रीइंस्टेट तोबियु पॉपुलर गवर्नमेंट करिगिनो रीइंस्टेट तोबियु हाइजा कगिनो हागदा मणिपुर की पब्लिक ऑफ मणिपुर ना हुजिक से पॉपुलर गवर्नमेंट से पामेब तपना नॉर्मलसी लाकपा completely normal ओरे हाइबदी नते हुजिक इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग नॉर्मल एंड पीस हाइबनेबा अदुना हुजिक से प्रोसेस की मनुंग से लैरिबा सिंग हुजिक चथरइबा मसिदा हुजिक अखोइगी प्रजा म्यामनसु पामने मदुदी पॉपुलर गवर्नमेंट नंबर इनस्टेट तोबिरो यामना वानरे सुमाइना राष्ट्रपति शासन थंबजे अदे चथोक चसिन तौबदा थबा इंगांग चपा खोतपदा अदगी अममा एक्टिविटी सिंगदा अदुम मखन मथिल म्याम लेग्रे बट हुजिक हन्ना पब्लिक की खल्लकांदा अखोइगी मणिपुर की पब्लिक की होइना रिप्रेजेंट तौरगा कइगिनो हाबदा RSS ना ngasi bokta RSS ना मसागी होइबा केम तौदेबा RSS ना
समाज का RSS का लोइना रगा समाज का RSS है समाज की पार्ट अमनेबा अदु मतम चुपद अखोइगी RSS की लीडरशिप सिंग लैरी लीडरशिप त लैरिबा अखोइगी लीडर सिंग सिना जो मतम चुपद जो हाई मदुदी अखोइ RSS से तोंगाना तौब नते अखोइ सोसाइटी की दमकत लैबनी सोसाइटी का पुन्ना थबक तौमिनगदबनी हाइबसे अदुना सोसाइटी सिना हुजिक पामिसे कइनो पॉपुलर गवर्नमेंट हंजलक पामे अदुना पॉपुलर गवर्नमेंट हंजला मतुंगदा हुजिक लैरिबा हुजिक इन प्रोसेस सिदा ड्यूरिंग द प्रोसेस सिदा हुजिक से स्टेक होल्डर सिंग याहलगा बैकडोर डिप्लोमेसी अदगी रिकॉन्साइल तौनबा वारी सानहंदन खोलंदन सिगुंबा तौनबग इनिशिएटिव मैम से लौखलकनबगी दमकता RSS ना हंजन हंजन रिपीटेडली हसी अर्ज तौग्रबने कनादा सेंट्रल गवर्नमेंट अर्ज तौरगा हंजन हंजन लाबने अदुना हुजिकसु अखोइना खंगदबगी वानी उदबगी वानी अदुम तपना तपना ड्यूरिंग द प्रोसेस सिदा तौरी हैदना हुजिक से चथरी सिगुंबा इनिशिएटिव सिंग सिगुंबा इवन दो अदु ऑफिशियली मपान थोलक्तरगसु अदुमाइना खरा खरा तपना तपना मसी लॉन्ग प्रोसेस समा ओइबनिना अदगी हुजिक nghan ऑनरेबल गवर्नर ना हाइगिबा मदुदी बाय द एंड ऑफ द डिसेंबर मंथ सी कनो सिंजे अखोगी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल सिंजे मसा मसागी मयुमदा हंजलंगदबनी हाइबजे अदु इराइ लाइन हाइबदी ओइरोय तपना तपना प्रोसेस की मतुंगिना अदु हुजिक डिसेंबर दी ऑलमोस्ट नक्सले जस्ट अदवाइगी एरिया दो सी एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज करी उबो फंगे दोइदो आई तसेंगना आई याम सेंगना हाइजगे गवर्नमेंट अमा लैरिबनिना अखोगी एडमिनिस्ट्रेशन जे अखोगी संघगी RSS की जनरल सेक्रेटरी दत्ताजी नजु नहान की प्रेस ब्रीफिंग दुदा हाइबा तामो मदुदी एडमिनिस्ट्रेशन खक्तंग नदी पीस एंड नॉर्मलसी जे लॉ एंड ऑर्डर लोइना फहलक पखोलक पाइबे जे एडमिनिस्ट्रेशन खक्तंग नदी ngमोय सिदै सिदा स्टेक होल्डर सिंग जेगी खोइगी CSO सिंग अदे कल्चरल ग्रुप सिंग तामो सुगुम्बा ऑर्गेनाइजेशन सिंग सिनसु सी अखोइ लोइना स्टेप फॉरवर्ड तोरप मचंगी अखोइ सिगी रिकॉन्साइल तौनबा अखोइ बैक टू नॉर्मलसी हंजनबे दमकता सिगुम्बा पॉजिटिव होइबा प्रोग्रेसिव होइबा वखललोन अमगा लोइना लोइना नमसिदै सिदा अखोइ स्टेप फॉरवर्ड तोरप मचंगी करिगुम्बा एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी अखोइगे सोशल ग्रुप्स लैरिबा सिंग अमदी कल्चरल ग्रुप सिंग सिना कइगुम्बा कलेक्टिवली कइगुम्बा सिगी दमकता तसेंगना फर्मली डिसीजन अमा लौरकान चंगसलक तारगदी आई रेकन दैट सिगुम्बा याम थुना हाइगिबा बाय द एंड ऑफ द डिसेंबर और खरा थेंगगसु IDP सिंग आई पर्सनल सिंग आई पर्सनल व्यू नि आई पर्सनली आइनेसु पामजै मदुदी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल सिंग जे आई यामना थमोय सोकना आई नुंगाइजदे मोइना लैरिबा तौरिबा सिंजे मोइ मसा मसागी युमजिदा सोइदना हंजलनगने हाबजे आई सेंट्रल अखोइगे पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप अखोइगे हाई कमांड यामना विश्वास लैजे मदुदी सुमना अखोइगी मणिपुर गुंबा यामना इंपोर्टेंट ओइबा स्टेट अखोइगी कल्चरल कैपिटल ने हाइना अखोइ RSS की मरक मरकता मीटिंग मरकता जो RSS की लीडर सिंजिना मरक मरकता पल्लेबा तामो मदुदी मणिपुर से कल्चरल कैपिटल ने हाइबा वाहि जिबुक्ता पनबा यावेबा अदुगा अखोइगी यामना अखोइगी भारत की भारतवर्ष की अखोइगी इंडिया की इंटीग्रिटी से मसी मणिपुर सोप तारगदी RSS की अखोइगी वखललोन मदुदी अखोइ अखंड भारत हाइरिबा सिगी सिगुम वखललोन अकाइबा पुरकनी मदुना RSS की स्टैंड जो यामना फर्मनी मदुदी मणिपुर की इंटीग्रिटी सुंसो सोप यारोय अदुगा as soon as possible अकुबाना तोइना अर्ज तौरी सेंट्रल गवर्नमेंट मदुदी याम थुना पीस एंड नॉर्मल से हंजनबा प्रोसेस तो स्टार्ट तौबियु हाइदना प्रेशराइज तौबा अर्ज तौबा याम तोइना तौजे तमा सुमाइना आई हाइरगा थमजगे ओके आई नखै मवांग अहान बदे इंट्रोडक्शन थमै मनम RSS मदि BJP की नकना बदु मदि लेबाक मयाम उरिबनी इवन ग्रास रूट तगी बाबू सपोर्ट तवे हाबे बाफो मयाम लै इवन BJP की अखोइ की लैबा करिय कत्रा मयाम खक्सो अखोइ मोइ इवन ट्रेनिंग बौ तौरगा RSS की ओइबा अदुबा याम फजा वखलो मयाम खक चैलेंज बि वाफम जुलै अदुगा ओके अमना अमुक हजिकी अखोइ RSS की चीफ मोहन भगवतना इरांग से हौगलकपम तमदजु BJP की सेंट्रल लीडर्स में आमखते अकन इंस्ट्रक्शन तौगी इरांग से अथों मतम लोइसनबा तौ अदुना वी हैव आवर ओन मेथड को अदु वफम आमखक थमगे बे वफम आमखक सुलेरे बट स्टिल BJP सेंट्रल गवर्नमेंट ना RSS की वफम तादबसे इरांग लोइसन मंगमदबा इरांग लोइसन बगी दिगम कन होनरी मणिपुर की हानगे अखोइ MLA मंत्री पॉपुलर गवर्नमेंट ले ममे आमना जु कन होनबगी अदुगी ममीदुदी ताई इरांग लोइसन मंगमदबगी वा खक्तनी अदुना RSS का थमको वफम BJP सेंटर नगा तारक्तबा अरगी हाइबदगा फॉलो तौरक्तब जे साइवाइस RSS अमदि BJP अनिगी मखोइगी अंडरस्टैंडिंग खर मांगबगी वफम जु उब्रगा मयेंगे तमो आइगी वखंददी RSS की अखोइ RSS तगी ट्रेन तौरगा भारतीय जनता पार्टी दा छतखिबा हाइबसे सी पॉलिटिकली कनो पामजबा अखोइगी इन्वॉल्वमेंट पामजबा अदु खकी वाने अदु नतबा अतोप
in various aspects of life atop kano da profession da oja hoina chatkhiba khoi mayam ama RSS ti kadoge da nation building to bune ba nation building to buni kamaina to buno har kanda vyakti nirman tawraga haidi personality develop tawraga nation building to bune ba personality gi hoji gi akoina develop tawriba build tawriba akoina establish tawriba train tawriba discipline taholi oheliba khoi gi adugumba personality singduna chatla chatlaga moi gi aspect chatla chatlaga represent tawrakanda semgani haibagi wakhanduni adudaiduda kaidonung na ngasi bhokta aina ngasai haubada jo haijagibdo constitution akoi RSS ki obe tongana constitution leije Bharatiya Janata Party ki jo constitution leije hoi RSS tagi train tawraga akoi gi prashikshan loirakanda chatkhiba BJP da mayam ma akoi kano organization gi structure da government ta jo hojik mayam leiri but government ki jo moi gi jo masagi oiba method leijaramgani adumaina RSS ki di मागी हाइरिबा मोइदा सजेशन पीबा अमदी सी थोरकपे याय सी तोरकपे याय हाइबा अदगी अफा अफा कनो मैम जे मोइदा इनपुट्स मैम जे पीबनेबा अदो सेंट्रल हाई कमांड की सु अखोइगी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मोइगी मसागी ओइबा पॉलिसी प्रोग्राम मैम लेजरमगनी अदुगी मतुंगिना मोइना अदु मतम चुबदि हाइदि हाइरगा हेक्ता तौनी हाइबदि लेते बिकॉज अखोइ हाइदि अनी जे एंटिटी जे तोंगान तोंगान बे एंटिटी ने ना हाइजगे तम Thank you so much. Udaran maroi na aduna Manipur da popular government chambersi each and every koi Manipur lai riba koi gi mipung khuri bang na pa ma ba aduma matamam oire tawada popular government sem dana lai ri aduna handak ngarang na hansu Delhi da came tawuna Manipur gi koi MLA mayam khak chalaga Delhi gi high officials mayam khak BJP gi leaders mayam khak unabi wafum lai re so now hajik expectations je BJP gi leaders mayam gi sarkar je sungso isoi dana sem gani haibagi makoi re achau thaja ba khara ma ju ui hajik se Manipur gi tongan MLA mayam khak ki makoi gi ba briefing mayam khak da Manipur da sarkar anauba popular government am semani haibani aduna laksani gi wafam di hajik kari gumba Manipur da popular government sem hodraba handaki oiriba fibam sida Manipur da BJP gi fibam je kamain torga lakpa yai ga haibagi adugi wang khak ju thole sai sida aduna ngasai gi khoi RSS na thamba sarkar sema mathau tai aduga hajik sarkar je kari gumba semo da bata agde Manipur gi BJP gi future je kari oibe age kari mot pibe oja सरकार सेमबगी मतंग सिदा मियंगनी यंग याय अहानबदा डेमोक्रेटिक कंट्री नि अदुना मियामना खनबा अदुगा मेजॉरिटी सु लेरिबा पार्टी अम्मा और MLA मयाम अमा लेना कईगिदमक्ता सरकार सेमहंद्रिबा नो अमदी मदुगी सरकार दुना अखोइना हौजिक लेरिबा इरांग अमदी अतै मयाम अमा इरांगी वारी से तोखरसे तुंगद लाकदोरिबगी प्लानिंग फावबा अखोइ तौदगई अखोइदा चरांग कोरांग नरगा दुम लैबा शांति लाई लाक्ति माइ मागी डिफिनिशन माइ मियंग दुगी मखासु पोले सिना खरा हेना आइडियल होइबा पोटने हाइबदी बीजेपी ना कुंट्रा तरुक कार कुंट्रा तुम नते मागे अलायंस दी पुलप नि ओ यांखै मंगा ने अदुगा कांग्रेस की मंगा अमा तकी अमा लेखिदबगा थारगा अद्वाइ दुद दुम ले 44 मुकने अदुना पोछि मसिंग अदुक यामना लेरगा अदुगा यामनसु फै हाइरिबा पार्टी अमगी सरकार के दोबगी सेमंत्री नो हाइबा अमा सिना अतोप वाफम अमने देन अतोप पोट अमना लाइब सरकार से BJP न पालीब इरांग से BJP न सरकार पाइरिंगे मतमदा थोगलक इरांग नि नोंगमदा लुइसनबे याबा निनीदा लुइसनबे याबा पोचा इरांग खजिकंग हौब मतमदा नुमिनिनी मनुंगदा चिंगदा लेरंबा मैतै गोय तंपाक्ता पुथरकपा तंपाक्ता लेरंबा कुकी गोय चिंगदा पुखटकी बाइबसा सिमुक लानबा सिमुक डिसीजन सोइबा अतोप एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लंडर हमते इंडिया की इतिहास दा थोक्ति पार्टीशन तौबदु भावा 1947 की पार्टीशन दुबावा पाकिस्तान दा हिंदू ले होरिमनी हौजे हिंदू मयाम लेरिमनी इंडिया दा मुस्लिम ना 40% मु इंडियन मुस्लिम लेरी सिंगाय अजु मणिपुर दा ना इरांग मचाम तौबदा नुमिनिनी सुबदा पुलप तौबा अदुगी पोटसा मीद थोखिबा अदुगी ब्लंडर सा थामरी मंगा लेरगा जिरिबाम दा थोखो मतमदा जिरिबाम दा सेम थिंग दो मु रिपीट तौरिबदुना ताकपदी सीगी मी सिंग असिदा बीजेपी की MLA सिंगी BJP की सरकार की मनुंगदा मसी फजन पाबंगमदबा पोट अमल लेरबरा हाइबगी पोचेने वारी से मकोइना फेल ओइरगाना मदो कुकीगा मैतैगा की कांगलुप नाइना खनबदगी थोकपनिना हाइबा अदुगा मकोइना कांगलुप नाइबा इरांग से
India the Sidagi and Satiba in terms of Karihaini, see with the oiro, Pochai Mang with the oiro, missing the oiro, soak with the oiro, Masa, Hindu, Muslim, and Jan Taurimni, a quick Erang lady, Marta, kind of the Delhi, the Tuidungai, UP, the Dum Nunti, Toko, Tonadum later when Sigi Kangluki Erang, Hividi, Lower Kaska, Kanoga, Upper Kaska, Towoiro, Hinduga, Muslimga, Towoiro, then Maratiga, Duga Towoiro, Bihariga, Duga Towoiro, Mayama to Ivasa, Kudakta Fazan Bangamaga, Mado. Kui na kaisu thamanga taru kaisu satari sida aikoi da asuk yamna sei anima kai tauri ba sa sina ta ko de somewhere kai da no handle to ba haita ba gi pot amal leire masigi handle to ba haita ba si leiragadi kanana paira kanda amuk phadori no popular government to la kan de Erang se kamaina dil to doino paiga dori ba so hana fail oi ri ba mi kanglu Yes. Kayamuk fail again a high with them, the Kaino Masamana, a quick Yahanagi, Chief Minister, Oviramiba, Biren Masamna, Numitrang Anigi Mamang, the man I give us a PR Lakodegi, Hinsa se for a PR Lakodegi, Santi Angela Kore, Masida, Hinsa Toba, Hore, Hiragadi, Mama Samana, PR Gipote. Masi a prize to Uriava. Magi Matam, the fellow area, Ivaga, Masana self certificate, Piva, Samana, Padona, Tauriva port. A cheeky possible later, then a topa amana, I coina, I koigi MLA singna, I koigi civil society organization singna, I koigi cultural leaders sing asina, Mapan the Satpamatamda, center gi leaders sing unamatamda. Up Manava talk the Paminaraga, Ushatana, Wari Sanavagi port ama equator, Sangia. Emile Mayama Gano, Contraga Gano, and the Pulapsat Lure, Janava Mayam, Janatava Mayam, Pulapsat Luraga, what can you the delete game to Raga, Samrit Patra Koraga, Magi, Masagi, Kanodo. Party President Unanava Summit Patada, Hainei and Hivasa. Kari no. Chief Minister Hanagi Chief Minister Yauri Beni Duga standing Kano Hogzig Kano speaker Yauri Beni Tongan ba party gi leader Mayama Yauri Beni Sigi Misina Igi party gi president go Unagi and Ibasida Northeastern India gi in charge dugi through the Tuisa Kaigino. Maga direct deal to Gutavanatra. Then Home Ministry Gamen talk to what is anavo, Taragati, PR Hanjan Biro, popular Gamen Amalere, thereby Gamen of Indiana, Home Ministry, Ministry of Home Affairs, Masigi decisions in Logodavani, High Taragasu, Mado, face to face, what is Anagavaneva. Adu the day, Atopa third party, Mamatokisu, Tatavaneva. Amisaga Maga, Home Minister Amoina. Magi political party ki Maraki wari duna atopa mani political party ki dasu magi president unamatam da magi jana kaino to umatam da mana unabangam driba karigino amati maduda atopa ka that means aikoi se usal andaba ma yauriya aikoi de yingbi over nangi kaino sa kaino si free movement hai na no na ko en ma tawre is Dimapur road si da kaino sa more tari lambi sigi whole national highway si da jat bizat khaina da na maning tam na chana na bagi issue se hek lak matam da krai da no eviction gi divert ta tong ne ba hauji amu eviction amu tokre Madam free movement gi issue si leitramina. Sumaina, I quite the Naglaga, Kainomi in Zalakanda, Yava, Naglaga, consistent oidava, coherent oidava, political move mayam singers, I quit say Usit, Handabagi port Amalay, Amadi, Usitriba Singdo. Aiki political party ki leader oitarasu natraga central government ki kaino minister oigi oyu ministry oigi kaino madugi official sing oigi oyo aikoi do usita ba yabra aikoi gi lam ase chahi ani makai han na chahi ahum bhajal la kador ba mai sa iba hanjan ba yadri ba masigi nongmai tamna ba sin nati ba maru oiriti nangi pukchak ta fa dana dagi truck machine si laiva dagi highway the lut tauriba kaidauriba mayam singa sa control taurabra crossfire to what like ICD PR lag bring dagi taba ho krabane it PR na porakba ngak sun na tiya
aduga amu ngasai habi grebe dumaina buffer zone the intensified the we means buffer zone sa solidified the we angle le haibne that means chingam sing tam sa buffer zone sina khai raga leiri na question di buffer zone lok thokam na first day to the hongna buffer zone thamdana mi singa sa freely kaino interact tong na han ba kai to ba masigi pot si da to gudam na ko yalli goi kuki na khalam da ba khan mayam ma irang si na kuisalla amni na moi so wakan khalli mai tei su khalam da ba pot mayam ma irang se kuisalla pagi mayam ma khalli ba sina more solidified or akanda more intensified or akanda di ai koina ta ningdri ba pot sa adum ta bagi phibam da lejai ba aduna ai na yam nungai jaba amana hojik kaino na so hai bi khriba RSS ki magi andak tang kontra da fammi ba pochi da Manipur gi representative moi manga taru manga na salaga Manipur gi damakta makoina report ama field report ama moina submit tawi kamain tawgi kari no yawe du de koi da kang da bani na I don't have anything comment kai so pininga lejete adubu maduna maram oiraga Manipur da hojik lei ribe irang chen nataba sahi yangkai da su sigum ba irai thoblak tan na bagi damakta aikoi wakan plan to ba kai do ba ama sangye na khalli madu gi damakta di ngasai habi gi dumaina India da or not only India PTV da kaino sa organization sa yam saw ba cultural loi ba social loi ba issue mayam ama pukhat ba adugumba RSS na Manipur gi potsa as well as India gi oina su aina thanjaning aina thamjaningi base aikoida thuiba irangsa sidi maitai ga kuki ga oina ure sahi kharagi mamangda naga ga kuki ga tauki thadau ga paite ga tauki marga aduga tauki ada tawi masigi hanjan na repeat tawre ibasa si oitaragati Manipur da soibanga natre mahai ba khusoi sa hojik Nagaland da dum thoi kan Mizoram da dum nonganai numita wa dum thok lai bani Assam da thoi Bengal da inga sai haje with minor thoi UP Bihar da dum thoi adu araboi di ai koina kaino sa Manipur da na tribal versus non tribal natraga with intertribal masmaina ubawani adana caste oina ubani mafang karadana religious identity da kana boina ubawani adu ai taragadi whole constitution si da kari soidana sigi poching je thok lai aina sumaina tauba akhoi ki loinari ba mawong sa masi jati mayam sing sigi loina halliba constitution sa masi da kari soidana marak ta kaino da kuki gi mingda maitai gi mingda lining gi mingda loan gi mingda akhoi he khanare isi na takbadi ngasai haibikri ba national building du da kari soira bage haibasa akhoi yengba machangi as well as Manipur gi object thambigri ba report to the Sweden kaino sa matungi plan yaurung gane na kanje just definite kaino sa tang hum de si tawre I mari de si tawre I haiba kaino reporting da natana akhoi da recommendation choidin yaurung gane na kalli ai Manipur gi aina kangjaba RSS ki leader khara ain kangjaba kalai they are very serious aina yajaba chu lei yajada ba chu lei that is kaino ni ai gi public personal opinion or personal ideology na khenabo oiramba ya now aina thamjaningi bati hojikti lakaduriba sarkar sa theoretically masa chumme popular government na len bam chang adubu aikoida ngarang nahan sapam kaino na su ranjan na su sarkar masemak pa yabage kaino do adum hai then chief minister hano ibirami ba biren so dum hai adugi marakta phaina akhoi masem gi marakta leader laita dana akhoi sem ngamdri ni haiba opinion so dum thok lai thereby theoretical oina yenga pochi ama then atopa amana practical oina sem da thu oida bo oiradi congress na hairiba dissolve toro aduga next election da ikoi ano leader ama khanera se na haiba si su it is one way ni adu su irang do phagadra pharweidra adu dum khanaba di yai but miyeng amadi moina su dum phongdo e thereby ikoi kanosa BJP gi 30 okay aba hu jai big riba 40 yen 44 lei riba BJP gi ma gi mayum sigi manung da manaba ama changi
aduga irang tau halle na mayam na chairiba singgi marakta BJP ge MLA tariat yauri bani minister ani leiramni bani aduna mase BJP manungi oiba nainazaga da pot khara amasu layena khalli adugi potcha mohi in house fighting sa masi loisandragadi aikoi miyam da thokla ga BJP na du tawni da tawni ai busa kitang tabda nungai ta pot khara amasu lei okay aduna so far koi Manipur da Leingak semba ngam gida bagi maram si matam du da haina gi base hajik Manipur chief minister masing yam khalakba oina ba aduga makhoi gi oiba team mayam khak semna rakba haiba mayam jana Manipur da leader ma putok bangam da badagi center na Manipur da president rule tham gibani haibi wafam bau lairi bani hajik se aduna ai jamo bilak jage mo jamo bi maru ina khoi yengba ya base BJP haiba hajiki khoi gi Manipur gi hajik sarkar Leingak pai organization si gi makhoi gi oiba chap chaba makhoi gi full majority left alliance government ne hajik lairi se adu makhoi gi chatmina riba even NPP si am maru oiba khoi election da moi gi masing yam ka gi ba BJP gi chatmina ba adum ba party yam ko su oi aduna handaki Delhi gi khongchat Delhi da sarkar sem na bi chat pe matang da ju hanagi ex CM aduga NPP gi maru oibam su eriba hana akhoi ex akhoi DGPM khok su oiramba mahak na thamgi basi umnam joy kumar na tham wafam je Manipur da ngasi phawba BJP gi party na makhoi da sarkar semba na traga Leingak sem na bagi adum ba proposal amta tawba amta leite makhoi masagi oiba self style da dum pangdong tawi habi wafam ne even makhoi gi mi NPP gi yawgi ba sigi akhoi Khetrigaon assembly constituency gi sigi Nurul Sige ma chat pa phawba masagi oiba interest chatning bo oiram gani haibi wafam bo phongdo kiba lei gera haib tare aduna hajik lai bo wafam de hajik BJP na Leingak ama sem bai ba siam na maru oi chatmina riba mayam am khak punjal laga makhoi gi oiba collective oiba makhoi gi ideas and suggestion low mathau ta badu hajik mamang na thamgi badu ngasai gi NPP gi hana gi ex deputy CM na thamgi bo wafam du da su achouba mami am khak ta halak bai tare makhoi mesem je chungjan na ba yade haibagi mawong khak aduna hajik Manipur da hajik Leingak lakpa oithok pa ji kadai phawbo oithok pa gi fibam lei manung da makhoi mesem gi manung da phawba adum che na ba khara adum laibak myam praja myang da uhalak pa tar gadi akhoi gi popular government je sem da oithok pa ji wa ga da bagi mami oina ubra Manipur da Leingak sem ba ji oithok ni natra oithoi kari mot bibini hoi sai oza MC urna thambi gi ba kuishal agadi issue me hengal edo government sembassy yamlu nate tawadabu chatli ba mawong haigadra approach to mong du di onari ai mamana dum thamjare government sembassy di MLA sing duna chatlaga center da haina ru kodong nate Manipur da BJP na government bai bani BJP gi office bearer sing jina madu gi proposal um purga center gi BJP gi luchim sing che wari sanaraga government kamdong na singani kana yaon gani kana chief minister wengani haible chingwa yam tanaga dong adui potu hojik babu udi adugi mamanda khoigi Erang yi harabu matungda se me ahum da matungda me tara yor ko dai do di MLA kuki MLA tara na separate administration gi question nam thalo me 15 da di media da lai matam du da BJP na MLA tari tu ka famina ga issue ji samjin da ba ya ba polam oirum me moi party manung gi wari batai sar ga kari no kamai tong na differences krai no separate administration pa mai ji kari gi no kari pen de lai noi marakta minister ani jior ni haimle chingba mayama taisen ga da udu BJP organization ja dai kan de lai bra lai ta khoi bhab da dre kaim tau den organization kaim tau dre organization kaim tau dre issue sum pak thore khana chen me henkale misi mina henkale ana sum khudong gi chang yi sanjale ba adegi tha khra gi mamang hai tare ko PR la khra matung di oi ba tha mari nga gi mamang da BJP gi MLA sing khoi vote khoi cookie sing aduga maitei sing ai tari maruina communicate am tong rame government sema matam da minister si kana da pini kamai tawni haibana sing bu almost loi finalize tawru rame adugi matam du bo la kan du da sum semhandana sum thama amnina kuji cookie sing gi unai sing gi marakta government sem ba yaw rai ba pressure lai adigi maitei gi gori sa ba kambu da action long ne ba yaw re adi impal airport bo lakcharam ba kambu du lakpa yaro in thing bi re sumaina posi sum polum hapsel eva sai da lu reisi BJP organization na active oir kanda government irai line semne NPP ko phangno bu BJP organization NPP organization wari sa dong ni honorable MLA sing du di sarkar simam da masing head count to bai do masing khak thiba gi bathau tab diwane ba adu party gi leader sing du ga
honorable MLA मैम दो चलगा एस का नुपा से लीडर हापे कोई गवर्नमेंट सेमजरगे ना गवर्नर हाइगदों लेबा सब्जेक्ट टू सेंट्रल होम मिनिस्ट्री की अयाब हम दिचंगीबा होम मिनिस्ट्री अयाब है पार्टी ने यारे होम मिनिस्ट्री यादुनेबा अन पार्टी की लेवल दा वरी सादना होम मिनिस्टर दा डायरेक्ट उनर वरी साबाई से था अमति कालबनेबा कोई एमएलए नसु तोरदोनी पार्टी दौदोनेबा अन साइड दा नंबर वाला मा सोइरे अदी अतोपा मना जदुग मरुदा कोई पार्टी की लीडर सिंह है बिदारे फॉर एग्जांपल बीजेपी की प्रेसिडेंट नत्रगना बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी मखोइना कोई लेंगाक से सेमंगमबगी एनी दुगी ओइथोकबा याब्रा अते लेंगाक सेमबाई से पार्टी ने सेमगदोनेबा बीजेपी की गवर्नमेंट ने बीजेपी ने सेमगदोनेबा बीजेपी ने सेमगदोदे एमएलए ने पार्टी तो चलाइबदों तोरेबा होजिसी गवर्नमेंट है पार्टी ने चलाइगदोनी पार्टी दो गवर्नमेंट ने चलाइरमिना पार्टी की मीसिंदो गवर्नमेंट की मखा दे लेबो समनारे ये मयान हेन खंगबिरमनी गवर्नमेंट फजना फुल सिंग थबक तोंगेदा पार्टी की फंक्शनरी मयामा मिनिस्टर सिंग की मयमदा मिनिस्टर की क्वार्टर दा चतना खोतना उनबगी पोट अदुम अखोय दुम ताखरो पोट हतने मयकेदी पार्टी अमल लेरगदी पार्टी ऑफिस दा मिनिस्टर सिंग एमएलए सिंग दो थागे रूटीन नाइना हंदंगना सिगी मिनिस्टर सि लाकपा हंदंगना सि लाकपाना पार्टी की पॉलिसी प्रोग्राम दो कमायना थबक ओंतोगदगे दो तौमीनगदबुदु मन लोय गेप लेग्रेबो अदुननेबा सिना कराइद सुरकेदा होय अतोप स्टेट सिंगदे को याम गन हाइजर मणिपुर दा लेरिबा बीजेपी नि हाइदना गवर्नमेंट पा यावरिसिंगे बीजेपी की यामना मखोंग सेंगना लाको मी मसिन याम लिएबो अदुना बीजेपी की मखोंग सेंगना लाको मी गेदी पार्टी ऑफिस दबो होजि आइदी इफमबु फमम दो मांद्रे मखोंग सेंग गोम यामदना साइड लाइन तौरे अदु मरक्ति चांगपम यामदना बीजेपी सि पूरे सेलेबो अदाय दुदनेबा बीजेपी आरएसएस के सामनबो वारिजे मामले कना आरएसएस का इनो खंगदबा बीजेपी के इनो खंगदबा मयामदना सोना कंददी सरकार दी पाइसल सरकार पाइबा सिदी मागी पॉलिसी प्रोग्राम दो इम्प्लीमेंट दो कनोदुना अतोप पार्टी दे चांगवा मरक्ति लाकु मिदुन तौरमना पार्टी की पॉलिसी प्रोग्राम जो मपुंग भादबदी यावरेबा वजिसु तौरसिनी कोई जल जीवन मिशन की इरांग मयाम थोइदना सेनापति डिस्ट्रिक्ट ती हौरागा तौरिजे जल जीवन मिशन की जिदा तौरिजि जो पार्टी की पॉलिसी दा इसिंग पिथकदौनी हाबगी पॉलिसी दुनेबा इम्प्लीमेंट तौगांदरी कैदवे तोटी पाइप तम तिंगमगा कनेक्ट तौबिरमदबगी कनो दुनेबा पाइप तिंगबदु खतनेबा मोय कनो दे यावरिदो अने सिगी पोट म्यामसे अहोबो म्यामसे इम्प्लीमेंट तौदोरिबा गवर्नमेंट पाइरि मिदुना बीजेपी करिनो आरएसएस करिनो गाइबदु कुमना खंगदबगी अहोबो म्याम दुनेबा अना हुजि लाइदी होय ऑनरेबल एमएलए मनसु पनमदुबदि यावबिगिद्रे ऑनरेबल एमएलए मनसु ओय ममिंगदि पनजरे को ngarang nan फंक्शन नमदा माय कम्युनिटी हॉल संगाबा माय एरिया दा गवर्नमेंट सेमद्रदि बीजेपी से हम सोथरानी हम सोनथरानी अदुमाय जबने हुजिकसु अखोयना पामसी कनोगी मतुंगिना डेमोक्रेसी निना गवर्नमेंट अमा पामी गवर्नमेंट से सेमंग अमय दोरगदि इलेक्शन तबुसे मथौ तारे अरे ओजा साय थंबिबदा इना गा याजनि मंगु लै थाजगिद्रबा कांगबु थबक गांगिद्रो कांगबु दुदा सिनरगा मंगगद्रा हाइदो सिस असुबु हंग अमनेबा तबुदबु लीडरशिप सिंतुओगा चेंज खर तोरगा अहोम खर पोरपु ngगद्रा अरे सेंटर ने साइड खितंग सपोर्ट तोबिरगा हाइबो पोतुमदि यंगबु यारिको हवाई हानगी एक्स को मीम पाइरमे माई फेल होग्रे हदि वाई को पाइरगा सेंटर खरा सपोर्ट तौबीरगा यागद्रा है अदु ट्रायल तौबदी है ममदी हजिक चाही अमगा था खरद गाइरेबा इलेक्शन अखोई जेरे इलेक्शन तौदोगसे सिदैदा मुंग खन्न तौबाइसिजु खितंग कोई प्रजादा करिदा नुवाइतबो पोदिदना अदु सिगी पोचिगा इलेक्शन अमा तौबा तंगाई फदि हना खनबीरगासु तौबा याय अदुगा पॉपुलर गवर्नमेंट अमदि लेतबो सुया दे ममदी पॉपुलर गवर्नमेंट लेत्रगदि मणिपुर गवर्नमेंट से ओनली अखना हारिबा एनिमेटेड सस्पेंशन हारिसे मागी सुम सीद्री हाइदो गवर्नमेंट अमा कंटिन्यूअसली चलाइरी हाबिदि वानी मागी फुल फंक्शन दि तोबंगम देबा मेजर डिसीजन लोबो यादे अदुगा मथंग गवर्नमेंट लाक्ति बोदा कैम तो यारोइदोइनी अदि डिसीजन अमते लौद्रगदि कोई कर्मचारी सिंग तोलो खर पीबा अदिगे अते इतेगी तौदिया दब थब खर तौबुदु नतना अखोई हॉस्पिटल अमा सागे लंबी थोंग अमा सेमगतके अदु तौगे हाइबनि सिम पॉलिसी प्रोग्राम द लौइदोनेबा मेजर प्रोजेक्ट त लौबो यारोइदोइनी अदिगी इंटरनेशनल फंडिंग एकोने लौबो ngमोइदोइनी मयाम असी याउद्रदे अखोई मानोम जखतवा प्रोग्रेस तवा बीजेपी की कोई विकसित भारत अन तौर 2047 के प्रोग्राम जे सि फेल ओरगदोइनेबा अदुगा सिगी फिवम से सुम चलगदी मथंगी 2027 के इलेक्शन दा बीजेपी की हुजि लेबिरिबा होय बीजेपी ने कारप कुंथ्रानी थोय अतोप चगबो खरा दुबदि आई याम कन हाइजर को बीजेपी दगी कारिबा असेम कुंथ्रानी थोय सि मनदा कया हलकदगे हाइजे डिजिट अनि योगद्रा योरोइद्रा हिजु अरुब अफम मनेबा अन सिगी पोछि कांदा बीजेपी ने सरकार सोइदना सेमनिंगनी सेमदबगी मरमदुदि आइना खंजबदा
BJP की इंटरनल इशू खरा से नेशनल प्रेसिडेंट हो जिबो हाफंग amdridna hanidna continuation to le rebam tabje hanana lo JP na dagi jumai matam loi gre habi wafum lai adigi district mayam gi state sing gi district mayam gi election ga ju lo state mayam election ji 19 loi robni state kulum de man state trampan gi ko state president loi khan loi robni state amani manipur yauna khara khan mangam de yauri adu 19 khalaga di president khan ba yai jumai constitution jog jobne ba adi sigi position ngamdresina di BJP internal issue mayam je lo shimna ngamdribo ana national level de BJP internal issue lo shimna ngamdebanina state ki si yam maru ina lorom de yai ba adu honorable MLA khari asada di Bihar ki election ki process si tang trame de election haido khradongni na before 20 November the election process loi khari sarkar loi sem rane ba matam de national BJP ki leaders sin ki kitang shanti leiba hagadra kokchi Bihar thadar roi dongni na Manipur issue si lokha pera gadra haibagi question duni adubo rajniti asidi loiba nai bo na te dra ngasi ki poche nongalaga kanometer to usi ai amramdi hong ba jimai di full stop leiti ai ne ba ngasi torom ji nongala kanometer to khibi ai ba ana BJP gi na sarkar semning de leite semning gani soidana semen basdi da kanana kamdongna chief minister or gade ge duna issue mani ga sai chief minister masing yamagi kai ge di tonga function santo poni moi no sen pa hai hai bani BJP da kanogi party gi chief minister munbagi pham munbagi pot mayam ama le resu mano mapanam ta thonde national leaders sing juna ndam dana nang yo ma yo haibli sing do ma gi kari kari kano da basis da khali duna na tonga moni ko irai laina sino go yo haibido adum mogi set irai lai da 2017 da matam da chief minister oiba Sri Birenji minority ni mangoni gi atopam na masing adum heli ni adu center gi leaders sing na ma oina helu adum heli 2022 da su ma adum masing ke su yamde adu laga ke su MLA mayam du unaraga matam du observer haigadra sitaraman lagodo MLA mayam du 1-to-1 question tawgide famina le aduga Sri Biswajita nang propose to chief minister ji bire mo he na ba harga adum lotion geba sumaina hojuk sumoina ex ko unu pama chief minister wo hen gena khalaga di national leader ama imphal laga MLA mayam du puluk kaulaga ma oirani heda karam to wa ngang oiba okay like ji han mamang da chief minister oigiba mind do na handak su adum kadum center na pa mami ma han de point to ko ya ba chance am lai ko MLA mayam su sai na center na khalak pa leader de khoi lo ya gane na simoi su sa hai jabne ba anybody can be chief minister or MLA like the way to say mani can that say RK Chandra matumdra Rajya gi MP ni central union minister wo ni ahing poraga wasak lorga chief minister wo laga ko na mo by election tawri ne ba ahana gi MLA ba patha laga simain tawdna S ko bu ba ma MLA wo da ba ama chief minister to happy ayo anybody moina yain khan do aduga my constituency period election toroga adum tawgi bsia po ne ba ana semning gi po lama u da ba approach to haitaba aduga approach to tawbungam da ba ojana se thamido haibungam da ba do state leaders in the chalaga adu ni thina convince on bi ai ba government and sema kada aikoi road ma lere khoine smart tor peace program CC tawni adu torga phajana ye kanda center gi leaders si odi peace program da oi thoku leina adi di government semala ji haiga do huji bok da madu semang ngamdri ene lawi madu ngamdri bodi koi government ji asa tang torga lakani habdi thajadri anai thamje exactly aduna center da BJP lengak laina Manipur da BJP lengak laina kai maram gi damakta Manipur da president rule thamjalaga Manipur gi lengak sin namjalaga thamono lengak sem drivje kari gino masida khoi gi India gi BJP center gi oiba makhoi gi agenda jina kari no Manipur gi politics da makhoi ni yengbe miyeng kari aduga Manipur gi jik thoi ba kanglup ani gi irang sina center gi ngasi bhawa kari intervention kari karam makhal gi responsibility na hajik Manipur gi irang se loisan na ba gi damakta kari karam ba achoba thodang sing laukhra ge haibagi wahang sing se sahi ani ge makhai ji hangaga lakpane still hajik bhawa masigi pakhum phangdana leiri aduna Manipur gi BJP gi leaders sing na Manipur da lengak sem nawi namukta akan mamong da hona dana hanjan Delhi da chatpase ngasi phawba mapan gi akoi gi leaders sing BJP gi central leaders sing mapung phana unaba fangdana adum leiri bane hajik se aduga amana omda mu yeng matam da kai maram gi damakta center na Manipur da gi lakpa leaders sing se unabagi ayaba pidribino unabagi appointment kari maram gi pidribino mamang da Mizoram gi chief minister Laldu Homa India gi prime minister Narendra Modi ga kyara ko dei aduga Sikkim gi chief minister Prem Singh Tamang
hoi ngarang na handu su na ki wafam lai ribani but still Manipur ge hoi BJP leader sing center gi leader sing unaba phangda ge du gi achaw wahang khak lai don lai wafam di Manipur gi Leingak se mangam Ngamgadouribra center se ma Laklagadi hai wafam jini